باران باش هاتبون یا حال بجنا مروی بو پالاق گلک بو و به صدام شارپکی که ترکیه کو بردام درد بو و دوره اف دوره همو صوت البته تابلوی که کس کاتی بو دار و دارستان بو بخیر و برکت بو رازو باقین خلقی همی شوتین دار و دارستان شوتین بار بکن کازان شوتیه دبا عمره هزاران سالان به يعني نفير عامك بويا دبر ياسر وشتي هاد كروجافي البته حيواني كي بيجي قالك من برا بتري مرد مشت هنگی ویژین مرن دی برکو دی چخون چناخون گلو گلک شوان مشن هنگی وینی دنوا داران دانه مشن خوازاین ین خوارسکن بگمان هنگی وینه دورج هنگی وینه که بنابودنگ بوم لی او دوره بوی آوای بوی صوت ماگ پریس خوگر اسمت او کارگره کمالا هنگیوانن دوکل گلمکای خوگر دما تباش بی توزانی جی دوکه هنگی وینه هم دی اصلی و رسم بو سر آست نو دولتی لفرانسا سالن در باز بو یکم همو جهانه بو لیوی شری هنگی وینجی پریشان کرد راوش چاوایه گلو سپاس بوی در فتح کار سپاس خودت اوان که دانید و دماغی که گله تأثیرال کرده چاندنی کری تایبت بیا و میشه هنگی وینی دا خاصا دورت ما دور آمیدی گله تأثیرالی کری دور آمیدی بشکل که عام و خاصا تایبت منطقه نیر و ریکان يعني قال مشيبونت ما أبا 2 سال مشيتون المنطقة محرم نبشن مشيت خوبين إن ومنطقة خاصة في منطقة نير ريكون منطقة هندك دبر التايبات هين عند بيجني كانيو هنجفينينا دبر الزوزانينا تينكاتينا كل الكوية يا ثابتة شلي هات وكي تقرير خدا قلتي متينا ما قارنا ما مجواني ما شبكت مكان مثلا جبلي منطقة محرم جي وان دار وان كودانا مثلا اف صدها كيلومتر شاري هاتنا صوتن اف شيا همي هاتنا صوتن اذا منطقة اميدية كشو هواي كي جلك جونجوا بخدان كرنا مشا هنجبيني وخاصة مثلا كل الكوي هنجبيني وكواليتي وجلك برزة كخاصية علاجية وكدجي كطام وكخاصية علاجية نكيم ترى هنجبينة مثلا ام ديفيجن هنجبيني بنوفو دنج دولة عربي كيمن وكاستراليا هنجبيني مانوكا بجا أبا جلك تأثير هنجبيني ماكري مثلا ام ديفيجن ما هزار شخصات هنجوانتين دبرا آميدية يعني أبا فرصة كباشا كار يبو جحيلت ما بو ميشابانت ما دهاتا كباش بان جيت هات مثلا دهات بس أمدي دبرا آميدية بيجين دهات تقريبا دهات هنجويني عند صلاة جهشتا نوطنا 8 طنا حتى نوطنا نكابان صلاة جرى نما أو دبر نمان او دبر خاصه لك تنمشت انجبيني دبر بري غارب سماقه خويا بنابو دنگه البته بقلك برهمين دنجي كاو جينا ما همي شوت يعني اف صاله جهنم لو دبر هاتا راكرن تمامي شوت يعني او دبرات شر البيرامن اخو مجي خلق دبر يعني خلق لهمو جهه كتاد دهنجبيني داريب كري يعني انجبيني كسروشيا دنابا داران دايا او جينا ماج بلي انجبيني خلقي يعني كواتا مشين بيجي قالوا الدبر كانفالك ينمشن هنگی وینی رابویه بسته ما به شواته كار وكيتا قلت تب خوح خلق دبري مثلا دبرت ما خاصة دبرا نير ووريكان وبري غاري بيجمتا هنگي ويني يعني زير يعني مبخو وكيتا قلت يكي در كفت الفرنسا 2000 دهيت ايكا مبو 2017 ام چوینا مصر 34 دولتا کردستان ایکی بو دیفرا 2018 امیتی که در کفتین لبنان 17 و 18 سبخوی حاضر بو 2023 السعودية أميت إيكي در كفتين يعني ما بخوجي قدر هنجيفين خو نظاني بشتي ما أم تشوينا فون كونفرنسة نيف دولتي و هنجيفين ما هو تفحص كرنو ديتو أو يعني ما بخوجي أف قدر هنجيفين خو نظاني كا أف هنجيفينا كانت كواليتي ويا برزة وكان بو مثلا بو مسألة علمي وأنتيبايوتيكو ضد فيروس أو ضد بكتيريا بتتبكار إنان
وكخاصية علاجية مثلا أفهنجي فينا يعني أوام خو خبيرتون قلت ما أبا نهنجي فينا زيرة أوام بريك نظرك خراب سر هنجي فينا مال قربوا على أساس مثلا دبرت كردستان كيميا باران كربوا برينو ك بشتي هنجي أم تشون ما أف بجداري كرد وان كونفرنسا نوكا هنجي فينا ما شاء الله نوكا نوبودنجوي خاصة بشتي بارسال هاری کاریا مکتب سروکی حکمت و شرکت که تسویق هات سرخط نهضان تنجوینی برنا دولت کنداب و كإمارات والسعودية و قطر أبناش فراغ كي هاتيا أبا أفنجي فينما يشوى تيستي يشوى فحص مختبري الوان دولتا ولی کاکی او دبرن ها نالدار که مثلا شاشه او جنتی نشاوطاندن باربی که یک شوان جهان همزانی کی ویا یعنی تو زانی جی خلکی هنگی تایبتی دمی بهار هندک دمی تایبت هبون خلکی زیادتر میشن خود برن ناف سروشتی ناف طبیعت دا تایبتی البرگاره و الناف زباریا و ناف نهیلیا و حتی ناف برو ركاني ونروي او منطقه كار قداغه كريه بدهان صاله توزاني روشاي هرجلك تبليبه حتى عند جنج بقات شنا جاي بهاري الويري ليت خصن هم شهيد كرن كواتا قالوا ابيتها كان ضرر هي ايدي خلق نكاه هي دي تشيكت روشا هنجفيني دفر دي برف كيف دي سرو برين هذا خودی که کارنو که امید رای خستنه که دا مثلا ما فرما که اینا خارج پیجی کماله دا اما وان ابدی همیا تین خار اما همیا تو مارد کن بس مثلا ما وقتی گویی ما دی میشوانی ما چکت میشوان هی تید مثلا گاره نما متی نما هی تید تناف باجری چرا نما مثلا دی شیلادیزی بیشین دورا شیلادیزی یا بناودنگ و بوهنگی وینی همیا میشد خو اینا ناف باجری ایدی نشین یعنی مثلا ابد بدجی ابد خود حیات خود مثلا خود كده قرباني مثلا خطريات بيشيد مثلا قالك يتشن خود كنا قرباني مشيت خود جاينا نزيكي وان دبرا بس اوجي مثلا خطر سرجيان وان خود كنا قرباني بو في سبيل هنگی وینه که کوالتیا که باش برهم بینن ولی پا خالیک جواب جید گلو لی ویده بری بس شارع بوان مایه اما سه چهار راز ید مدخواه دوان روزان دا شوتینا راز ید منطقه شوتینا جدرین که هنگی وینی بوان میشان دا بین دیکن همیش شوتینا نک میشو هنگی وین بگمان تو زانی جی دبر برو حیوان کیوی با حیوان کیوی جی نما يعني ابدا برا همو هاتا شوطات يكتش نشد سفوره ايتر طيرو طوال حتى باس كي بيجي هبونم هذا برف كيف بچن كواتا بيوستا چه بيتا كرن قالوا هريش نبيت خزاي ودا بر زيدتر نهيتا ويران كرن خودی که کار يعني ابا مشكله که قالك مزنا ابا لازم جهه پیوندی دار مثلا حل که بينن بوهنجوان خاصه يعني عندك مثلا تنسيقك هبي قال اف جهات دي كو في منطقة ما شاء الله يعني اف كليل كهاي اف كشو هواي خري جنجاو بو خدان كرنامي شاهنجبيني مثلا خاصة دبرا بريغاري ونيروا وريكان يعني او مش شاهنجبيني هندا صالة مثلا هنجبيني هاي هندا صالانينا بس وان دبرا هندك منطقة شوان دبرا خص الله هنجيفين جنابت او هر هنجيفين هاي كليل كثابت بله كاكو غير سپاس میوان داريت البته اما هر دفری ببینیم باوی کدن بريس و گرسمت کارگری کومالا هنجيفان دوکی لدوکی گلم